Zdravo! Sada ću vam pokazati kako se pravi neutralna domaća pavlaka za kuvanje. Veoma jednostavan recept koji vrlo brzo možete da napravite. Dovoljan vam je blender koji mora da bude malo jači zato što je potrebno usitniti indijski orah. On je čvršće strukture. Za ovaj recept vam je potrebno 100 g indijskih oraha, sok od pola limuna i najviše 1 čaša vode. Otprilike koliko ste sipali u čašu indijskog oraha, toliko i vode, ali savjetujem da prvo sipate na primjer 2/3 te količine, pa tek kasnije ako je gušća smesa dodate i onu preostalu vodu. Zavisi koliko će popiti vode taj indijski orah kada se dobro samelji. I potrebno je na vrh kašičice soli. Sve ove sastojke stavite u blender i uključite ga. Potrebno je možda i 10 minuta da se to dobro sve sjedini. Naravno, zavisi od vašeg blendera. Moguće da će biti potrebno i malo duže ili možda i kraće vremena. Ja sam za jedno 10 minuta dobila ovu smesu koju možete da vidite na kraju videa. Evo, možete da vidite kolika gustina treba otprilike da se dobije. Neko možda voli malo ređu pavlaku pa će dodati više vode. Meni odgovara evo ova gustina, ali to je zavisno od toga šta ćete praviti. Možete ovu pavlaku da koristite u nekim kuvanim jelima, posnim, veganskim, jer joj je ukus potpuno neutralan i neće promijeniti ukus onoga što ste kuvali. Probajte pa mi javite kako vam se dopao ovaj recept.